Enoch Nwabine umulisa w'ente z'amateka chairman wa Bukanga Dairy Cooperative Society muri Bukanga Isingiro n'umwe habarisa nyamwingi b'ente z'amate abari kuteganisibwa ikizubu cy'amashanyarazi waza considering solar system ngabasa kubana gakatinga ko sizo kwenda kuzana mu 40%. For instance ka cooperative yanjye umwaka ukwire naruburi izoba amashanyarazi ntukoresa umukwezi average ya miliyoni 2 kandi ko kuza haga generator kandi gukoresa munongo bwa hati universe akichozi ntukoresa miliyoni 5 n'ekicweka cyamanyisa nguzugona hamuga gayisire ntukoresa miliyoni mushanju inemansi so hatu wabazamu ineya nagira ngo abo kugira ngo amashanyarazi agayo EDCL nagakira kubarabara munonga kikagemesereza cooperative yabo kutandika gukoresa generator ubwiro bwingi kandi yatugambiriza bebirumu waba nurakira amashanyarazi ga generator icyo kubanza generator zo mukana zifa munonga kandi ecya kabiri amashita fuel bitu gukoresa na munonga diesel prices ni hinduka munonga na hatu wari ubwa hati ziba affected globally kuko kureba prices increase ngira tanke impuruga leta y'amashita ya hikarkanana umutwaro program ya solar twire twese ibintu bibiri tukozesa UEDCL ya national grid y'amashanyarazi kandi twese na generator konka hari umucyarengiza nk'ibiri hari umucyarengi y'amashanyarazi kubura especially mu phase ya babe umemenergamo ne phasing out no transiting anyira no bazumu mu UEDCL ne taking over amateka kafa munonga aho kuba amashanyarazi kandi gargaho munonga uwe John Mutahi uri chairman wa Raboka Group of Cooperatives ezero kushanga umugomboro yacu no mu district yacu Ruhura nagira ngo wabo tariyo n'amashanyarazi gona kandi bose reba rakwata amate tariyo amashanyarazi witu kureka tukatungaho solar ya from SNV tukagiha mba SNV tukantukoraga nabo ba leta soreje konkeri ineffective teneke abo kubane ne cyaginga haru humshana kandi cyaginge shanke inazunka erara mbwenu ntukoresa n'amashita twine solar twine na generator konka generator atekakora ne twara amashita mengi buri zoba rutankabiri buri zozi turukoresa waza kubara ukwezi kubona mushangaze ritanke 13 okwenda kuyambe bugombe byabetera inebi aba Uganda Development Bank nyumo yabazi babugino habarisa bente z'amate okurugombe bugombe byabetera inebi rukikatano na 10 umucyange cye cyabukiza ubwa burengero wizoba okureba ko bakubasa kubahwera bakatunga amashanyarazi gizoba cyo bahwere kucendeza hanshoza no kuferwa amategabo neyo kureba ngo twa financing cooperative z'amate na ninga milk collection centers okutunga ekitukweta commercial and industrial solar ejo niyo solar eine battery etari yamaka ero kuja kusupportinga value addition ninga manufacturing kugira ngo milk collection center ero kutunga kwakira amate afite imitware 5 y'amate buri zoba zigire solar systems na battery kugira ngo amatega base kuva mu fridge gagumemu gatafa ukurugera hara ankunda bakakora kuchondoza bashanganguza dare zirukoresa generator kuba kubasa koresa za solar emihendo yenshoza hardizoro necendera n'ubucweka 95 harigana kandi tubarukufisa mununga amategabo Milk collection centers are installing commercial and industrial solar systems, especially in the challenges with the national grid, ninga zokuringa primarily on diesel. Already in Shangangu, they have already operational expenses zazo. Candidates was largely driven by diesel generators. They have reduced by up to 60%. So investment in the commercial and industrial solar system really nekora, it has been proven nekora. Okuchondozo kwakoze rw'ikitongore kiri kujinaniza bwa mutindo gomatu mu Uganda no kwereka nguriza 20 hari gana z'amatagarukamwa na gasisi karabo kubura amashanyarazi kugarinda ekero kugaruza inyuma mutindo gomata garukuguza ubwo mu Uganda na heru abo TV West and Aidan Bataringaya.